Kagitenyo kau mutaalamu wa mantu jegi Ûtongeria Profesa Gitili NAITULI no rete ABUNGE na MCAS ba kaunti ya MERU kugwatanira na gucoka Koti kwendekithia Ûgambi BWAYO gutegerwa kairi akiaria NAITULI augite MERU NITIGI NYUMA bonene KIRI WIITI NAMBERE na nandi kuri na bata ya antu bobo gutegerwa kairi kenda kureta Ûtongeria bwa uguni MERU ni arakinyendekithie gambarire ithikirwa na kugitwa ni mugambithania ungi akiuga uria uri nario ijaka akurigita na kemenyano. Anthony Kathenya nowe wiri na rugono ruru na njira indiko. Ntuku mwatunyi ya jaji wa koti nene Bahati Mwamuye kurungika kwebo kwa gavana wa MERU Kawira Mwangaza kwa ntuku ingiga na remule milongo hili. Gavana Kawira Mwangaza leo kiliga girokothi nambere kutungatira kariba kaunti ino kwa mieli ingine jete. Mutaalamu wa hadhani Ûtongeria Profesa NAITULI Gitili liwa liwe gambalili kathi nambere kwa ngaratani utungata kaunti ine ya MERU na kuinua bataruba uri kuonekana kwa makuwe na kagita kakanenganire tukamieli ina ni karaja. Tutame akele tutambeche nyingi sana na mawakili na koti beche hicho ndike totethia MERU lakini ende chete ke mawakili chaita ke koti tu nyingi sana. Profesa NAITULI Gitili liwa kiola ya Ûtongeria ba kaunti ine ya MERU ile ya bunge na MCAS kwinyelio bataru bwegambalile kuthikiro kwa makuwe kwende bo babure kubwithia in the next 3 years. First ibabure kuinsesi ambarere 3 haraka antureria meri ine kunenkanirwa na no komeginya mwari ena ya kinyamba kwa irisha ringi so babure ku insist ya mbari thiri haraka lakini babure ende ku kamtungetha bone ne atatombegia utumira miaka ile na nusu etiere MERU ekona antu ba MERU bethira baitabu baitete mbeja chiochie ya chiaturome I think ibakwenda baranaria. Profesa NAITULI akiolege mawakili ba bunge ya Senate kuregana na Ûgambi bobo na banenkanire rombale ya jaji Mwamuye kwebo kiri gambalili. Babure ko make an application to the same judge kumbura na ichi ebelea na ebeli ambenere MERU. Okay? Area then they can move to the Court of Appeal by the ishotenwe meriena bawe iba ne ambere dikiro na mweri ngologia meri ina nondo meabo janja kwenda arenda kunduro ya ambare mwanga wera thiri tamu. You see plan yenkona enio ne weta ya ambare ende kinyaka wera chindo aita Court of Appeal endele ngwene from Court of Appeal aita Supreme Court miage dire podire bonwe so that is unfair to MERU baburi kopwethe ambare apora babwithirira gachagua. Profesa NAITULI Gitili aliuga koti ilele ntunyo twili kionanire kinene kia ungumania bula bwithire tobokethi na mbele kotini. NAITULI akiuga gambalili la Kawira Mwangaza litina mwanya nowe iko na lile la muninu wa rais ola ebiro obisini Rigathi Gachagua. Ûgambi kwa koti regarding Kawira's case in MERU kutathia treasuria Ûgambi bou menya ikoni na koti chetu ikara irinde thina non toke ya kwilela ya mbaraka Gachagua na ya mbaraka Kawira iremwe in the same court in the high court itemea kwaria na miromwele one Gachagua go home ya mbarithire oreome irenge Kawira stay ya mbarithire official. You know you can't do that. So these courts they have a problem. I think we need another radical surgery. The court need to be completely impartial. It need to be both blind and deaf to matters outside the courtroom. Kuma mji munene Nairobi, Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya.